le lekgotla la kaboditsa le le potana ko kgaolong eo di tshwanetse tsa baakangwa. Tsholofelo Tombale wa bega. Lekgotla la kaboditsa ya Kweneng e tsere marapo mo nakong eno la re ba lemogile fa go ne go sa abiwe lefatshe sentle fa e sale ba simolola tiro ka 2020 sengwe se se neng sa baka gore batho ba gapelwe ditsha. Ko phuthegong ya kgotla kwa Gabane ba ne ba gatelela fa makgotla a matona a kaboditsa e le one fela a nang le tshiamelo ya go gapa lehatshe, mme fela dipuisano di tsweletse fa gare ga ba molao bokgosi ga mmogo le tona wa lephata la lefatshe le tsa metsi go rarabolola seemo seo. Jaanong re leteletse gore re tle go bua le lona e seng gore re bue le lona re la duela bokana re bue le lona re ko sethong ka gore ga re ka palana le wena re bua le ka setho go ra gore e be re tsang e be re sa bue sepe. Mme tota re batla go supa jalo gore ga lehatshe le sa tsamaisiwe ka molao o papametseng re bona go nna le mathata a matona-tona mme ebile re eletsa gore a molao wa lehatshe o salwe morago tota from A to Z. Go gateletswe gape gore lefatshe le gapiwe fela fa go sologela setšhaba molemo. Lehatshe le le beilwe le sa beiwang ke la land board. Land board e le tshwanetse tšhaba. Yaanong ga land board e tsena e kopa tshimo ya be e le go raya re tšhaba ya Gabane ya re tshimo e ba ntse mae go adimile e re adime ba godile. Go na le ditlamelo tseo ka sekang wa di kganna jaaka metsi. Ha metsi kana kgopo a metsi a leswe kana ya ka batho re itse gore ha pula ena Gabane o ka ha o a flood e be le gore re batla gore motho a dire tsela e be re rera le wena batho ba betwa ke metsi nya re tla tsaya lehatshe leo hela. Lekgotla leo le ne la tlhalosa gape gore fa e sale ba simolola go tsaya tiro eo ba kgone go fokotsa mela ya bao ba ba emetseng go abelwa lehatshe go tsweng ko go 140,000 go ya kwa tlase ga 42,000. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. Fa re tswelela mafatshe le mebuso ka go farologana a rotloeditswe go lemoga le go tlotlomatsa bagaka ba ba nnileng le seabe se se bonalang mo kgololesegong ya mafatshe a kgaolo ya Aforika. Se se builwe ka nako e maloko a komiti ya madi a lekgotla la mapalamente a mafatshe a selekane Council by the Commonwealth Parliamentary Association a neng a etetse ofisi ya gara toropo wa Lobatse toropo e ditso morago ga go etsa dipuisano tsa bone gone kwa toropong eo. Gilbert Mogorosi ka dintlha. Mo loetong la bone mo toropong ya Lobatse baemedi go tswa kwa komiting ya tsa madi ya lekgotla la mahatshe a selekane a akaretsang Botswana, Afrika Borwa, Nigeria, Mauritius, Tanzania le Zambia ba ne ba akola le go bolelelwa ka ditso tsa mahelo a balwela kgololesego ba pele. Malopa a neng a etetswe a akaretsa la ga Rre Fish ke itseng le kwa go Rakgabo Esele kwa go hitlhelwang motlobo wa ditso wa Samora Machel. So as the chair of the Budget and Finance Committee, it was important that our meeting is held here because for me it is historic. Ke le modulasetilo wa komiti ya madi go botlhokwa gore re bo re tshwere phetogo ya mohuta o mono ke ditso mo go rona ka jaana Batswana ba thusitse lefatshe la Afrika Borwa fela thata mo pusong ya tlhaolele. Bošeng jaana re ne re le kwa Namibia mme lefatshe leno le ne le ntse le tlotlomadiwa go bo le nnile le seabe se segolo mo go thuseng le go amogela bao ba neng ba gatelelwa ke ka moo go leng botlhokwa go tswelela re tlotla le go tlotlomatsa lefatshe le. For us to be liberated in South Africa, and for that I will forever cherish the role that was played by Botswana people. I think that the impression I have is that there are so many people who played a role in the liberation of Africa, particularly Southern Africa. Many a time we just know go na le batho ba le bantsi ba ba nnileng le seabe mo kgololesegong ya kgaolo ya Afrika segolo bogolo mo kgaolong ya borwa jwa Afrika. Go le gantsi re gopola thata ba ba itsegeng mme re lebala ba bangwe ba ba nnileng le seabe ka ditsela tse di farologaneng. Re eletsa gore puso le bana le seabe botlhe ba gatise ditso tse go itebagantswe le botlhe ba ba tsentseng letsogo go tlisa kgololesego gore le bone ba lemogiwe kwa mahatsheng a mangwe. Facilitated independence in the background, in the backrooms,
so that they can be honored in various respective countries. Mothusa modulasetulo gape le motshwaramadi wa komiti ya CP Re Mangwega Bhili o ne a gatelela mabaka a gore phuthego e ya tsa madi e bo e tshwaretswe mo toropong ya Lobatse. As you can see, in all those countries was white minority rule. Now, the border in KwaZulu-Natal, the Quadro Point. Le tla lemoga gore mafatshe a otlhe a ne a busiwa ke mmuso wa tlhaolele ke batho ba sweu. Molelwane wa KwaZulu-Natal e ne le one fela o batho ba ba neng ba gatelelwa ba ka tswa ka one. Toropo ya Lobatse ke yone fela e neng e dirisiwa e le boremello jwa go tshabela mono Botswana. Lobatse was a very, very important transit route for all these combatants. Lentswa e lebega e leng nye jaana ntlo e na le ditso tse di kgatlisang nyala thata. Maloko a le 72 a phati ya ANC kwa Afrika Borwa a na tshwara bokopano jwa phati ya bone e le lwantlha kwa ntle ga lehatshe leo mo go yone ntlo kwa go neng ga tsewa tshotso ya go tlhama le kalana la ikgaratlhelo la Umkhonto weZizwe. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lobatse. Ere ka gote ntšanyana ya saleleng e tsewa ke bophiri Assistant Superintendent Monna Teben Phela wa kgaolo ya Tsabong o kgalemile bana ba sekolo sa Tsabong Unified Secondary School go ikgapa mo go kisweng ke bagolo ba ba dirisa mo go tsa tlhakanelo dikobo. Mphela o buile se jaaka mapodisi le bogogi jwa motse go akaretswa kgosi ba ne ba tsore thutopuisano kwa sekolong seo go bua ka dikgang tse di golelang pele tsa tlhakanelo dikobo le bana ba dingwaga tse di kwa tlase. Khumiso Maphanyane Kapego. Thuto le dipuisano tse di itebagantse le tse di dirwang ke bana ba paka eno ka tiriso e sa lolamang ya maranyane se kailwe ha se ba direla ka le mena. Assistant Superintendent Phela o kaile ha bontsi jwa dikgang tse ba kopanang le tsone segolo jang tsone tsa tlhakanelo dikobo le bana ba dingwaga tse di kwa tlase di simologa ka gone go dirisa maranyane ka go seng ka ga tshwanelong jaaka na supa dipalo tse ba kopanang le tsone ngwaga le ngwaga. Dikgang tsa defilement ra di dintsi kana ga re tsa ngwaga wa 2022 hela o le nosi. Re ne ra gatisa dikgang di le 36 mme ebile dikgang tsone tse 36 tsena se se botlhoko mo go sone ke gore bana ne ba ima mme ka 2023 re ne ra gatisa dikgang gape di le 31 e le tsone le gore ke dikgang tse le goreng bana ba imile mo ngwageng ona wa 2024 from January up to June re setse re gatise dikgang di le 10. Go ka ha re lepang dilo ka teng bana ba ga ba imisiwe ke batsena sekolo jaaka bone go supala gore bana ba imisiwa ke batho ba kontle mme ebile dikgang tsena re di itemogela gore gantsi di nna dintsi ha dikolo di tswetswe. Kgosi ya motse wa Tsabong Kgosi David Toto o supile kutwa bothoko ka se se dirwang ke bana ka yone tiriso ya maranyane a kaya ha go dule mo sethong. O be go bana le go tselo raetso go bana le nako e ntsi ya go lebelela maranyane go rongwa mole le thuto ya batsadi e kete ya nong tsone ba di tlhokomolosa mme kana ngwana wa Setswana tota le ba mahatshe a mangwe ba bangwe ngwana wa Setswana o golela mo lapeng a rongwa a rutwa ditiro tse tla reng ka motswa e le motsadi le ena ba di hitisetse ko baneng ba gagwe gare gane ba ka leba maranyane mme ba se ka ba tsaya nako ya bone ntsi ba ise go maranyaneng nako ya bone e ntsi ba tshwanetse gore ba lebe matshelo a bone mo lapeng le batsadi ba bone ba reetse batsadi ba bone. According to my point of view ke lebile dilo tse di diragalang mo sekolong bana ba sekolo gore they kind of ba dirisa technology in a way gore ga e effective. Positively it is not effective but it is effective in a negative way. Tiriso ya maranyane ka tsela ya sa lolamang go supagetse ha ikuketsa ditiro tse di duleng mo tseleng e bile di ama thata isago ya bana. Khumiso Maphanyane, Botswana Television. Ga re tswelela kgotla yo sebego kwa maile a bobela kokanye e tla agelwa kokelwana e ntšha go oketsa e ntseng e le teng e saleng ya agilwe ka ngwaga wa 1977 mo palamente wa Kanye South yo e leng gape tona wa mafatshe a sele re lemogang kwape o a kgotse marekisetso a trans ba ba thusitseng ka madi go aga kokelo eo
ka maiteko a bone a go tlisa ditlhabololo mo setšhabeng. O buile se kwa tshimolodisong ya kago eo ya kokelwana gone kwa Kanye kwa ga Maila a Bobela. Mpho Mosepele le keteletso Somolakae ba rulagantse pego. Kokelwana ya go ora sebego e butse dikgoro semmuso ka ngwaga wa 1977 go fa dikgaolano tsa go ora sebego go kgano le mokodi dithuso tsa bongaka. Kokelwana e ntse e ngoka batho ba feta 1,000 mo kgweding ba batlang ditirelo tsa botsogo. Mo dingwageng kokelo ya sebego e kgologolo e ntse le bangwe ke dikgwetlho tse di farologaneng di akaretsa go tsofala ga dikago le mosuke, mme se se supa fa ile ruri kokelwana e ntšha e tlhokafala go tlamela banni. In the business world, we build empires. We accumulate a lot of wealth. But what is wealth without good deeds? What is wealth? Mo dikgwebong ra amogela khumo, mme jaanong ga ena mosola fa e sa sala morago ke ditiro tse di molemo. Ke rata ke a kgole company ya Trans Cash and Carry ka ditiro tse ba di dirang. Ke rata ke lemoge seabe sa ga Remmoni, mme ebile Modimo a mo sogofatse ka jaana a thametse banni ba Kanye mebereko e le mmalwa. Have produced. So I want to thank you for doing that. I want to also thank you for creating jobs for Botswana. 2,000 strong, and you want to go in as far as 5,000. Bangwe ba bagwebi ba supa ba lemoga mosola wa go neela banni ditirelo tsa botsogo tsa boleng. Establishing these clinics is about making a tangible difference. Go nna le seabe mo dikagong tsa kokelo ke gore re tsise pharologano mo setšhabeng ka jaana re lemoga botlhokwa jwa ditlamelo tsa botsogo tsa boleng mo matshelong a batho. It should be provided to every citizen in every country. Diphetogo tse di tlang ka kokelo e ntšha di amogetswe ka monyinyo le tsholofelo ya gore di tla tlisa ditlhabololo tse di maleba. New Sebego Clinic will greatly complement government's effort to uplifting the health and well-being of the local communities. Se se tla thusa maitlamo a puso a go isa ditlamelo tsa botsogo ko bathong, fela jaaka re simolotse jaana re tla kgona gape go tokafatsa ditirelo. Physical infrastructure. It encompasses a comprehensive approach to what we call primary health care revitalization. Ka gona ka go e tona le ka ga lo bona go segilwe ka teng lo a bona gore ke clinic hela e tla beng ena le sengwe le sengwe a maternity a eng e tla be le clinic hela e heletseng ye tla kgona gore morahi o ka kwanontse o bolelwa gore o kana ka bo 7,000 e ka kgona e ka o kgona. Lenaneo la kago e le solofetse go wediwa ka kgwedi ya Ngwanatsele monongwaga. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television. Wetswa ile gona o tsubantse gona sa ditshwantsho dikganke tsa Botswana Television phirimaneng ya tsatsi la bobedi, mme ga re tswelela. Pego e sa tswang go gore ga ke reng tona wa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape a re leeto la semmuso la ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa lehatsheng la Mozambique ka moso le tla nonotsha tirisano mmogo le botsalano jo bontseng bo tiile magareng ga mafatshe a mabedi. Godimo ga moo o tlhalositse fa moletong lo bo Tautona ba Botswana le one Mozambique ba tla kopana gape le Tautona wa lefatshe la Zimbabwe Re Emmerson Mnangagwa go kana ka tswelopele ya tiro ya go aga seporo se se tswang kwa letsitsing la lowatle la Mozambique kwa Techobanine go ralla lefatshe la Zimbabwe go tla jalo mo lehatsheng la Botswana. Pego ka botlalo ka Unthatile Boti. Tautona Masisi o phakela go roga mo toropong ya Maputo mo lehatsheng la Mozambique la se senya kile a gata teng segolo thata fana le ka gore go kgalengwe di go la thokom tse di neng sa ropa se kgaolo a Cabo Delgado kana go eo Tautona Masisi e ne le modulasetulo wa lekala la SADC le le itebagaseng le le kgantsa sepolotiki e tshireletso le thokgamo mo kgaolong eno. Jaanong o laleditswe semmuso go tla go tiisa botsalano gareng ga mahatshe o mabedi. Mwa dio tse leng gore mma o ya ka o itse ne le tiro ne ba e tshwaraganetse ke ya ka nerale re masole a SADC mo lehatsheng la Mozambique wa itse re masole a Botswana na le mono mme mo gompie kumma ke nako ya gore ba boele gae ya ka kgwedi e re dumalane gore tla re ka kgwedi ya July ba boele gae thulaganyo e tsweletse ke mwa dilo tse mma ba di hitlheletseng e le Botautona ba mahatshe o mabedi go leka go le re kagiso mo lehatsheng la Mozambique. Dimogamong o tla fitlhela Tautona wa lehatshe la Mozambique re Philip Nyusi a tsweletse ka go ipaakanyetsa go gologa setilo sa Botautona
ka jaana paka tsa gagwe tsa go busa tse pedi di tla bokhutlhong pele ngwaga ono hela gompieko go haphegile mma ka gore Tautona News e tla ra go ya ditlhophong yaka ba ditlhophong ka kgwedi ya October a be nako ya gagwe ya botautona e wela yaanong o tsile kwano go mogelehetsa le go moeleletsa tshiamo go tswelela pele mme seng gone hela mma le go netefatsa gore tse ba ntse ba di dira ba le mmogo le botautona ba eteditse mahatsheo mabedi di tswelela ko pele o letsatsing la labone botautona ka bobedi ba se go kopana le tautona wa lehatshe la Zimbabwe go tla go kano ka tumelano ya toro ya mahatshe ka boraro ya go aga seporo se tla tswa mo lehatsheng la Mozambique se heta ka toropo ya Bulawayo go fitela se gore go toropo ya Francistown e nngwe e batla e kopanela mma ke tirisanyo ya bone bogolo jang lehatshe la Zimbabwe ka tsa mesepele gore re kgona gore re le Botswana le Zimbabwe a le mo teng re kgona gore re kgona go tsaya dithuto tsa rona di tswa mo lotshitshing lwa noka lwa Mozambique yana go tlhoka ga e leng gore metsi a boteng go dikebe tse di tswana tse di eme teng yana ke nngwe ya dilo tse e leng gore ke dikgang tse di tswang ga morago ntse di buisangwa mme mo letsatsing la bone ba go kopana ka boraro jwa bone ba bona gore go a kopile ka bohego ba ka ira jang toro ya lehatshe la Botswana ke gore loeto le tswelele le bule dikgoro tsa papadisano gareng ga mahatshe o mabedi ka ebile go tla beya menwana ditumalano tse le bohera bobedi o Nthatile Boti BTV News Maputo Mozambique mme gare boela monogae molaodi wa kgaolo ya botete re motshwari Mamatseka o gwetile badirelapuso ba kgaolo eo go itshidila mmele go lwantsha jalo malwetse a sa tshelaneng re Matseka o buile seo jaaka badirelapuso ba kgaolo ya botete ba ne ba kopanye kwa letlhakane go itshidila mmele se ba etseng tebogo le ene o na le ko malwetse a sa tshelaneng ke nngwe ya dikgwetlho tse di lebanyeng bodiredi jwa puso ka mangwa le go sa itshidila mmele ga mmogo le go sa ja sente ka jalo kgaolo ya botete e ne e phuthile bodiredi jwa puso go ta go ba rotloetsa ka botlhokwa jwa go itshidila mmele bontsi ja nako bangwe ba rona re ko tirong mme ba gaetso botsogo jo bo siameng bo mosola hela thata re ne re sa itse sepe ka bolwetse ja cancer re ne re sa itse sepe ka bolwetse ja sukiri re ne re sa itse sepe ka bolwetse ja high blood molemo wa high blood le sukiri ke go exercise le go ja sente re tshwanetse ra nna re tsaya sebaka ha re bereka mmogo re ta re kopana ya ka le bona maikalelo e le gore re ikage re kgone go nna re itekanetse a ke re mmereke o ntsha maduo ko ntseng jang ko itekanetseng yaanong ka jalo go mo re tshwanetse gore re nne re go dira kgapetsa bagolo ba kgaolo le bone ba gakolotse ka botlhokwa jwa go itshidila mmele ha motho a setse a le mo seemong sa dingwaga tse ke le mo go tsone lo ta ithuta gore go a kgonagala mme kana go kgonagala jalo ka gone gore go bo gona le ditiro tsa itshidilo tse re di dirang e ka nna go hela ko lwapeng ga o itshidila le wena o ta ikutlwa gore jaanong go ha o ka re ga o lwale mo go raya gore gongwe ga re bate go gatelela go itshidila gore ke yone konokono betso ke yone kalahi nte ke tseye gore gongwe ke le gwethe gore le itse gore itshidilo ke yone kalahi ya malwetse a mantsintsi a senang kalahi maikalelo ke gore kgaolo e tshegetse letsatsi le la akaretsa metshameko ka go harologana jaaka mabelo ngwaga le ngwaga se ba etseng tebogo Botswana Television letlhakane go tlhalosiwa jalo gape gore Batswana ka bontsi ba iphitlhela ba tsiediwa ke dilalome magodu a ikayang fa a na le dikhamphani tse di ka ba rulaganyetsang mesepele go ya ko menateng kgotsa mafelo a bojanala a farologaneng travel agents mme re morago ba lope gore ba tsenye madi mo mabolokelong a bone a madi mapodisi a re morago ga tumalano dilalome tseo di tsena ka lenga la seloko ga ba sena go amogela madi o nkutlwile Thamage o a tlhotlhomisa
Motswana fa bona ipapatso ya mothale o kgatlhega a bo a kgatlhega mme a meletse mathe go ipona a le ko mafatsheng a tsiditsana a itlhabisa phefo ya isekong a e utlwe mo botshelong jwa gagwe. Ka ipapatso ya mothale o engwe ka kgatlhego ya bontsi dilalome di setse di bone mothale wa go gasagasa ipapatso ya mothale o mo maranyaneng a farologaneng di supa fa le bone tsela le boammaaruri mme fela bone ba le mo go tsietseng. Fa e sa le ka ngwaga 2023 go tla go tsana gompieno Batswana ba le 55,000 ba latlhegetswe ke mausa a madi a ka tshwarang 2.7 million a tsamaya ka yone tselai a ile le motlhale gompieno a ka re bua jaana a tsene ka lenga la seloko. Dilalome tseo di leleme le borethe ka motho a wela motlhofo mo selageng sa bone. Re bua jaana e le gore batho ba e leng gore ba sala ba setla mmago o ka January mo ngwageng wa 2023 bana ba tsamaya ba go bua kwa Durban ba bua ka lesego bangwe ba bone bana le dithabenyana tse e leng gore bana ba kgona gore ba ipiste kwana ka tswela le gore ba tsere madi ba netse motho ba rare re tla kopana ko Durban ko e leng gore tla ga re tsena go le ko jaanong ke be ke mongwe le mongwe ke monela package ya go ke mo re wena o tswa jaana wena o tswa jaana. Mapodisi a re lebelo la bone la go tsomana le dilalome tseo ga se le felelang gope ka jaana dilalome tseo di dirisa matlhale le matsipa a farologaneng le gore gantsi ga ba nne mo lefatsheng leno. A re le ntlhoko dikgwebo tse re tsenang mo go tsone tse di mo maranyaneng bogolo a e re ga o dira le motho a ntse jaana kana o bona gore mme go fa go na le sengwe se o ka se lekeletsang bogolo we go bona ko motho a nnang teng o bone gore motho o ke re thamage ke a mitse tere ka moso ga o batla gore go itela gore motho o ntseditse o bo itse gore bua ka motho wa madi le nama. Go latedisa dikgang tsa borukhutlhi jo bo dira mo maranyaneng ga go motlhofo ka jaana mapodisi a tshwanetse go dirisana la mafatshefatshe go leka go latedisa dilalome selo se folodisang maiteko otlhe a ba dirang. O nkutlwile Thamaga, BTV News, Gaborone. Wetso molotsana o ka monatjana ona ke o thobisang khutlwana sa tsa metshameko mme kgaitsedi ya ke Ntebogang Sebetlela o gona efa kgaitsedi ya motho kgaitsedi ya ka o teng wa tsoga wai o tsididi hey se tla re bola se rame se ke utlwe le nna gore go hana ke phaphaletse magalapa mme go batla ga o ka ipa metsi gararo ka letsatsi o sa tshabe metsi ha go kgone o batla ba se di tsara bo tsara ka go leboge kgaitsedi ya ka motsana sotlheng ka magala ka dikgang tsa metshameko sa Botswana Tonight ke bidwa Ntebogang Sebetlela mookamedi wa Botswana Football Association mfolomfolo a re magate a ntseng a tletse a gore komiti ya gompieno ya lekgotla leo le ipankanyeditse molao motheo wa lekgotla ntle le go itsise maloko e se boammaruri a re utlwe Ryan Kgangwenyane. Mfolo ka ile fa gona le ditsamaiso tse di salwa morago fa makgotla a na le keletso ya go baakanya ditsitlana dingwe mo molao motheong wa bone selo se a reng le bone ko Botswana Football Association ba se dirile o ka ile fa ba makaditswe ke lekgotla le le okametse mekgatlho le makgotla le le neng la ntsha mokwalo o ba neng ba gomagometsa go ntsha molao motheo o mo tirisong. Before we send our constitution to the Register of Societies, our constitution is FIFA approved. It is firstly checked by FIFA. I'll just say registrars. Pele ga re isa molao motheo wa rona go ba bakwadisa mekgatlho le makgotla e feta pele ko lekgotleng la FIFA gore ba ikanoke gore a tsamaelana le tsamaisang kgwele ya dinao lefatshe ka bophara. Ke rata go supa fa ra kgamaditswe ke mokwalo wa Register of Societies ka gore fa re isa molao motheo go go bone o tsamaya o patilwe ke mokwalo wa bokopano jo bo neng bo tsene go dumalana mo go etoleng molao motheo o.
ka jalo ba ka bo ba o badile go ikgotsofatsa gore a re setse ditsetlana tse di tlhokegang morago kana jang. Pull in that file and satisfy themselves. And if they are not satisfied, then they should write to BFA and say, we seek clarity. That's it. Not to say, your constitution will be null and void. No. It shouldn't even go to that. O tsweletsa tlhalosa fa magato ya buiwang a ka senya leina la lekgotla leo. These issues, the reason why I'm saying they're unfortunate and regrettable is that they soil the name of the association. But to tell can be... Dikgang tsa mofuta o di senya leina la lekgotla ka di kaya fa re robile molao mme BFA ke lekgotla le dirang dilo ka fa tsamaisong. There was fraud. The whole thing was fraudulent. Those are serious allegations. Those are very, very serious allegations. PFA is a law-abiding organization. Mfolo o buile a kaya fa mokolo o ne o kwaletse moeteledipele wa setlhopha sa Notwane Tebogo Sebego mme a re fa setlhopha seo sa Notwane se ne se ipiletsa ka dilo dingwe ba ka bo ba tsamaile ka ditselana tse di maleba go ka bona thuso le tlhaloso ya se ba se tlhokang. So as much as we are... Le fa re santse re batlisisa gore ke mang yo kwaletseng ba Registrar of Societies, re na le dipelaelo tsa gore ke ene a ba kwaletseng. Notwane ke leloko la Botswana Football League mme Botswana Football League ke lekalana la Botswana Football Association ka jalo ba tshwanetse ba ka bo ba setse tsamaiso e siameng morago fa ba ne ba na le sengwe se ba ipeletsang ka sone. Through those structures. Lekgotla leo le solofetse go tshegetsa ditlhopho tsa lone monongwaga ka kgwedi ya Lwetse. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Ele tsela ya go baakanyetsa batshameki ba batla bong ba emetse lefatshe leno kwa metshamekong ya di-Olimpiki ya Paris 2024 lekalana la Botswana Investment and Trade Center BITC ka tshwaraganong le lekgotla la Botswana National Olympic Committee BNOC le ne le tshegeditse dithuntsho go ruta le go abelana le batshameki maele a go dirisa maranyane go bua le babega dikgang le gore ba itshware jang kwa metshamekong eo ka e tla bo e le baemedi ba lefatshe leno. Thuntsho eo e ne e eteletswe pele ke morutintshi Kabelo Bins wa khamphane ya Hotwire. Segolame baeng. Beans o gwethile batshameki go nna pudi matseba ka nako tsotlhe ga ba dira dipuisano le babega dikgang ka go sekaseka dikarabo tse ba di ba fang le gore e nne tsa boammaaruri go tila dikgang tse di ka ba baya ka ga mosimi. An athlete is trained as an athlete, not necessarily as a media practitioner. So what the training was in aid of is to try and empower them with skills or skill set that they would normally have. Motshameki o katisiwa jaaka motshameki e seng jaaka mmega dikgang ka jalo go le gantsi batshameki ba sena maele a gore ba ka bua jang le babega dikgang. Ithuthuntso ya gompieko e ne e le go ba rutuntsha gore ba ka bua le babega dikgang segolobogolo gone kwa Paris le gore ba ka itshola jang ga mmogo le go araba. We want to make sure that they come home not only having won good medals but also won the hearts and minds of the international press and media. So we're hoping that this is what they come out with. Beans o tsweletsa thagisa batshameki go nna kelothoko ga ba dirisa maranyane ka e ka nna dikgoreletsi dingwe ga ba ka inakanya le tsone phetelela mme ka jalo ga nna le bothabetsi mo go dire bonte ga bone mo dikgaisanong. Look, we are what we are. Botswana has a long history of athletes, and we're always learning what more we need to give. And this is the first time we've done this training, certainly, and I would really. Re ntse re sa dire go le gontsi go thusa batshameki gore ba bue jang le babega dikgang. Ithuthuntso e ke tshimologo ya seo go tswelela re thusa batshameki go bua le babega dikgang le go itshola sentle mo maranyaneng. It's an actual skill, so I would encourage that we continue trying to do that. And these athletes today, it might be, and I'm hopeful that it's the first of many training sessions that we will have with Botswana. Like coach na buile khantele gore go botlhokwa go nna le ithuthuntso tse ka di ka re thusa gore re itshware jang fa re se mo lebaleng. And know what to say and what to do. These kind of workshops they're going to help us, especially going to the Olympics. It's a big occasion. Ithuthuntso e ya go re thusa mo nakong e tlang segolobogolo jaaka re ya di-Olympiceng kwa re yang go kopana le babega dikgang ka go farologana ka jalo re tla bo re eme malala a laotswe. For that,
so that we can be like give them good answers and all that. Lehatshe leno le rometse batabogi ba ba ya go phadisana mo mabelo a 400 meters, 800 meters, 100 meters le 4x400 meters mme ba rotloeditswe go dira ka botswapelo go rekisa lehatshe leno ka maduo a mante le botho jo lehatshe leno le itsiwe ka lone. Metshameko eo ya di-Olimpiki e simolola kgwedi eno e le 26 go tsena Phatwe e le 11. Segolame baeng Betty Sport Gaborone. Duela fela ka tselentseng jalo di kgantsa rona tsa metshameko tsena kwa bosupa menna le wena tla boa re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgoa fela se se baka ke bisetsa ka go Benston Phutego go ga kwalla tsene di go ga kwa pele ga itse daka ora go le sera me go na le batho ba bina metsi hey metsi kana dinyalo tota wene ka galela ya lo se go ta go se wene o kwa bala di khausa tsa tsoro o tlapiwa ba ro ka letsatsi e se go wena o ramba nyana ha ke rena hela metsi ya go se rame tota gape ke se ka go tsenya mo spitle ga itse ya le dinyaka di a bua gore o tshwantse re se kwatla pa gantsi mozoro wetso go tsididi mme ga gona molato a re pele re kgaogana ke boe ke go gola ditlhogo tsa phirimaneng ya tsatsi la bobedi le khota la ka boditsala kweneng le supa fa le tla buisana le batho ba ba ka tswang ba betswe lefatshe se ka fa molaong kwa Gabane. Mafatshe a Afrika rotloediwa go lemoga le go tlotlomatsa bagaka ba ba nnileng le seabe mo kgololesegong ya kgaolo ya Afrika. Setlhopha sa Botswana se se yang kwa di-Olympiking se rutuntswe ka go bua le babegadikgang le go dirisa jalo maranyane a social media. Wetso ne di kalo ga dia fela nako tsone e mabifi re tla bora kwa hela ka go ba tepolwa pe go utlwa ka maemo a bo sa ka gore go tsididi mme re se ka la bala gore a re tšhentšheng betso ka tsela e ntseng yalo ha go le tsididi go ntse jana ke gore bana ba motho ba tshwarana ka moja wa kobo fifing a nne kagiso. Betso madume nka mogele ka seemo sa loapi nna ke Faith ke Tshabile go tlhotse go ikutlwa tsa go le tsidimo dikgaolong tsa Kgalagadi borwa bothaba kgateng kweneng le borwa jwa kgaolo a le gare re gatisitse 17 ko Tsabong le mo Gaborone fa ko jwaneng le mahalape gone re gatisitse selekanyo sa 11 ha re lebella setshwantsho sa loapisana kwa gampe go supa ga go santse go apogile mo dikgaolong tsa lefatshe leno tsote mme le mo letsatsing la laboraro gone re soletse re kgaolo tsa lefatshe leno tsote go tswelle go ntse go apogile mmaphakeleng gone re soletse re kgaolo tsa Ganzi Kgalagadi borwa bothaba kgateng kweneng le bokone botlhaba go ikutlwatsege go le tsididi thata ka selekanyo sa lefela go yeng go go bongwe fa mo mafelong a mangwe a lefatshe leno re soletse re go ikutlwatsege go le tsididi ka selekanyo sa bone go yeng go go bosupa mo tsekologong gone re soletse re go ikutlwatsege go le mololo mo dikgaolong tsa Ganzi Kgalagadi borwa bothaba kgateng kweneng le gare le bokone bothaba ka selekanyo sa 22 go yeng ko 25 fa ko Nghabe le Chobe gone re soletse re go ikutlwatsege go le bothitho ka selekanyo sa 27 go yeng ko 21 ha re lebella ditoropo tsa Sadek re soletse re go thibile ka kgonagalo ya pula ko Cape Town fa ko Port Elizabeth gone re soletse gore go bona le dibata tsa maru ko Maseru Manzini Johannesburg le Appington gone re soletse gore go apogile re ntse re le mo ditoropong tsa Sadek re soletse gore go apogile ko Windhoek Lusaka le ko Harare fa ko Beira le Antananarivo re soletse gore go bona le dibata tsa maru re soletse gore go bona le dibata tsa maru ko Dar es Salaam Blantyre le ko Luanda fa ko Kinshasa gone re soletse gore go thibile ka bontlhabongwe ke sone seo seemo sa loapi a nne boroko.
Botswana's journey of transformation is a multifaceted initiative merging different sectors of government and the wider national agenda. We invite you to witness this journey of progress and self-actualization every Thursday night. The all-new #PushaBW at the Chen Cheng Show, hosted by Khao Nadindwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges,